Za očekivati bi bilo ovako na prvu bez razmišljanja da narcisi vole blagdane zato što su blagdani ovako glamurozni, ima razloga za slavlje i ostalo. Međutim, narcisi u pravilu u blagdanima budu... znate, onaj Grinch koji pokvari Božić, odnosno oni su baš onaj tmurni oblak u vašem sunčanom danu i pita se čovjek zašto je to tako. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Idemo danas vidjeti zašto narcisi ne podnose blagdane. To je ovako naoko kontradiktorni koncept, ali ostanite strpljivo jer zapravo je vrlo logično. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja, možete me podržati, članstvo na kanalu, tako dobivate pristup ovim videima prije drugih i imate prioritet u odgovaranju na komentare, a također imamo i naša mjesečna druženja, a možete me, znači bez obaveze, počastiti jednokratno, super zahvala, mali gumb dolje desno. Idemo vidjeti, znači, blagdani, lampice, pripreme za blagdane, to je zapravo jedan jako lijepi proces zaokruživanja, zatvaranja godine, pripreme za nove početke, novu godinu, primarno pripreme za Božić i zapravo jedno vrijeme kada se svi pripremamo za jednu radost, jer uistinu je puno razloga za radost i unatoč i možda većim obavezama i većim očekivanjima od sebe samih, međutim svi smo nekako radosni ovim pripremama za blagdane, međutim kada imamo toksičnu osobu blizu nas, bilo da je to partner, bilo da je član obitelji, ne možemo ne primijetiti neskriveno nezadovoljstvo i neskrivenu negativnost tijekom tih blagdana. Za očekivati bi bilo ovako na prvu bez razmišljanja da narcisi vole blagdane zato što su blagdani ovako glamurozni, ima razloga za slavlje i ostalo. Međutim, narcisi u pravilu u blagdanima budu... znate, onaj Grinch koji pokvari Božić, odnosno oni su baš onaj tmurni oblak u vašem sunčanom danu i pita se čovjek zašto je to tako. Prije svega, narcisi, kada je vrijeme blagdana, narcisi tu poprilično izgube kontrolu. Zašto? Zato što vrijeme blagdana podrazumijeva određene protokole kojih se pridržavamo. Počevši od pripreme za Božić, počevši od općenito priprema za blagdane, počevši od svega onoga što želimo, nastojimo i učinimo prije nego što zaokružimo godinu i zapravo da bismo u svemu tomu bili uspješni mi moramo pratiti definirane protokole i samim tim postajemo otporniji na kontrolu koju nam narcisi možda nastoje nametnuti i samim tim narcisi gube kontrolu, ali ne samo to, oni gube kontrolu, a svjesni su i vide da nemaju puno moći povratiti tu kontrolu zato što na neki način nama protokol blagdana bude štit iza kog mi možemo nesmetano provoditi sve naše planove i naume. Tako da narcisi u biti gube kontrolu. Osim toga, tijekom blagdana i pripreme za blagdane fokus se proširuje. Mi postajemo fokusirani na druge, mi postajemo fokusirani i na širu obitelj, mi postajemo fokusirani na prijatelje, na kolege, postajemo fokusirani na sve ljude kojima smo zahvalni i sve ljude koje želimo, s kojima možda čak i želimo izgladiti odnose, popraviti odnose i samim tim narcisi gube dobar dio naše pažnje. Ne samo naše, nego općenito. A oni kao takvi nisu sposobni preusmjeriti svoj fokus na druge i možda izmiriti neke odnose, popraviti neke odnose, zato što su oni egocentrični, oni sve vide kroz prizmu sebe. Tako da oni tu se dosta destabiliziraju u ovom aspektu. Ovo naravno nosi i za narcise jako veliki rizik, jer blagdani traže neku našu emocionalnu autentičnost. Nekako mi zaokružujemo godinu, mi nekako niveliramo odnose, nastojimo ispraviti sve ono što možda nas čeka
I to traži istinsku emocionalnu autentičnost, a za narcise je to jako veliki rizik. Narcisi se u pravilu drže iza svoje maske i oni na taj način stvaraju i održavaju svoju iluziju kontrole i to je nešto, i to očekivanje emocionalne autentičnosti je za njih veliki teret i nešto što ih, hajmo biti najblaže rečeno, vrlo oneraspoloži. Isto tako, vrijeme pripreme za blagdana i blagdani nas stave u određenu introspekciju. Mi pogledamo u sebe, pogledamo u sve ono što smo napravili, pogledamo u godinu, pogledamo u ljude oko sebe, u odnose, što smo učinili u tim odnosima. Narcisi bježe od toga. Narcisi to ne žele učiniti. Zašto? Zato što narcisi zapravo i jesu narcisi, zato što cijeli život bježe od sebe. Tako da ovo će ih dodatno oneraspoložiti. Kako su blagdani vrijeme jednog ovako jasno definiranog protokola, naravno da svi imamo očekivanja i od sebe i od drugih. Narcisi ne podnose očekivanja koje osjete, a naravno da u nekim obiteljskim sustavima, ali i drugim sustavima mi imamo očekivanja od drugih ljudi, jer nekako samo vrijeme to nalaže i to je nešto što narcisi uistinu ne podnose. Isto tako, nama drugi postaju prioritet. Znate, u tijekom blagdana svi mi nekako postanemo nesebični, svi postanemo, obratimo pažnju, budemo fokusirani na to da budemo dobrohotni, benevolentni i samim tim fokus bude na druge i samim tim, zbog tog fokusa na druge, narcisi izgube jako veliki udio vašeg divljenja na koje oni računaju. I naravno da će biti značajno oneraspoloženi u tome. A kroz ove procese narcisi zapravo vide koliko smo mi i koliko su svi drugi zapravo povezani. Za narcise je povezanost drugih zapravo trigerirajuće, zato što oni ne umiju stvoriti, odnosno održati veze sa ljudima i onda svijest da su drugi ljudi povezani i da drugi ljudi njeguju tople odnose, za njih biva jako trigerirajuća jer probudi u njima onu zavist, što je ono što drugi imaju, a što ja nemam, što je to što ja propuštam u životu, a zapravo propuštaju zbog te svoje nejednakosti, potrebe imati privilegirani tretman, oni zapravo unize sve odnose, upropaste sve odnose. Međutim, to je nešto za što su narcisi fundamentalno slijepi. I naravno, obzirom na vrlo jasne protokole blagdana, narcisi ipak imaju smanjenu moć manipulacije i narcisi zbog toga budu zapravo frustrirani, a ono što znamo, narcisi uistinu ne podnose frustraciju, tako da ovo je za njih dosta ovako zahtjevni period. Tako da, šta da vam kažem, vrijeme je blagdana i možda najsigurniji pristup je ne očekivati od narcisa neku pretjeranu radost, nego biti spreman da narcisi ne vole blagdane, da narcisi će nekad namjerno, a nekad čak i nesvjesno upropastiti te blagdane ili ih pokušati upropastiti samo zato što ne mogu podnositi svoju frustraciju. I kada smo mi spremni na to, onda mi možemo sebe regulirati, mi možemo ne dopustiti da nas ti postupci, ti ružni, u pravilu ružni postupci, destabiliziraju i isprovociraju i na taj način mi zadržavamo kontrolu nad sobom i na taj način, kroz tu disciplinu, mi zadržavamo mir u svojim srcima. A to je ono što vam ja želim. Ne samo kroz ove blagdane, nego i uvijek. Zadržite mir u srcu, a za to je potrebno zapravo samo malo discipline. Budite mi dobro, budite mi zdravo, budite mi radosno i naravno, ako želite pomoć u ovim procesima, izgradnju discipline, izgradnju učvršćenju svojih granica u toksičnim odnosima, u traženju svoje autonomije i svoje slobode, javite se pa ćemo zajedno brže proći kroz ove procese. Ja vam želim svako dobro, ostanite tu, pratite me, učlanite se, pratite programe koje sam pripremila za 2026. A naravno, budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Ćao!